Mizoram Sarkar pisa upaberdo tu, kumza somthum pakhat na mangmek, Aizawl Bawrhsap Pisapui, Munhlubik, State Heritage Building apuan to chu, tukin ang Kang may tsuakin at itsinhe lea, tilloy vonchat na lutak-tak depo akang ralvek ani. Kumsa ka zariat somsaria hon tlabungdak inti ilawa chuan, Aizawl Bawrhsap pisahi Mizoram Office of Masaberani a, Sarkar in Relbol na Pisapangay, Administrative Department of Masaberani. Kumsa ka zariat sumkwa a Government of Assam Nuaya, North Lucia Hills apianga headquarters atan Aizawl than ani. North Lucia Hills sa Bawrhsap Masaber Captain HR Brown ayet soan tukin na Kang main ati itsyad Bawrhsap Pisapui hi kumsa ka zariat sumkwa April ni sumni pani khan alwa chan ani. Aizawl Bawrhsap Pisapui hi North Lucia Hills area a office Masaber ani awangin mizo chanchin hlui history nen thuk takin ain kung kaya office building Kang theta hi State Heritage Building apuan alaw nito a sa phosul no may baka manlay mizolel te chanchin Pisapui electoral roll le record ludang tamtak vonchat na mun ani. Zonet Cable TV Pvt kan bu ko chu voin hi December ni som pasari sang ni le som ni pakhatani a kan sha chho angin tukin jing dar thumvel khan Aizawl Bawrhsap Pisapui chu nasa takin akang ani a helai muna hian kan thlenga kim changzokin helai muna kang me chwa dante kim changzokin ranti lan kan tum don ani. Ito na hiyan sunhu dark hat ala rilaw dewa helai muna hiyan kan minister zoom tak ten helai mun hiron enfe ron kalania tuna hiyan kabula hiyan hay kan minister zoom tak te ten deputy chief minister poron kala amamyang biag na kan nailo ka nga amasain ka pu tibayle hey kan mun poi mo mai DC office su tukin zinga an kang tani a hemi chungcha hiyan Sarkar hiyan engtinge mala kintum DC office hi Mizoram building oma chuan a hlui berle kan von that du jingami ani a sangkha jakwa somkwa a khan a kumja na ni nan tu na kumja le somthum pakhat ani to a tu tem chuan Zoram Pumpui district pakhat ani lai po kan mun pui alo ni na hian hei hi kan ngai lu kan ngai poi mo tia ga kang ta hi poi kan ti tak zeta ta hian kan control mi hring in a kan ti thei pe lama he van doi na alo thleng phut hi poi kan ti tak zeta ti chuan a fepu sabet heta duty tana an fia ta tangin ti khan atulang angin information ten pe ko la ti chuan ta amuna an thok boka tiang chuan a fetur tena an fiat vele ti khan an kal zunga kan officer te kan department sang te helai hian an ma ni po in theito pan cho ti hi mi puina na po kan soi tu a chu ba kha chuan tu kina kan home minister hemi disaster lampanga minister ni bok le kan minister pu ruat ki mate pu robata te le CS te le DC le officer heta duty tura kalzong te le home lama tang te SP lama tang te far lama tang te in an thiat ve le an tan kho ma ti hian tun hun hi kan lo thenga keipo kalo fiat khan ang tak niang mo avoi om de o ti hi karil ro lut ka la ti chon tukin zinga khan zingdar ko borvel nin ka khia heta kan minister
Home Minister Hova kan hong tu te kal chuan hei kan han ena chu tiang chuan tang poya chuan en fiak ngai ni in kan fiat awangin magisterial inquiry nei ni se ti hi tha kan ti a ang tin nge ni an lo ti a kan CM hi sai tual lama a jena wangin a poni sela chu tiang a rot ta om chuan Home Minister Ovin ti khan a ti tu rang chu magisterial inquiry ti tu chuan an process ro u katia chu chu tu na hian process back ani a ni chana khan Home Minister nen po kan hin bia a he kan ron bo zui je le ati a voina chon chung order te po chu chok kim hanangem procedure te om ve a chu te ngang chon sarkar chon hei hi a chan le awang mei kan lo chho le a chan thang jong jong kha en chu tu chuan magisterial inquiry he din kan tum a chu chu tu na kan lam halak chin chu ani Ituna hian Aizawl DC Dr. Lershad Zwali ralte kabula hian adinga hamasain kapi chibaile chibaile hey Aizawl DC office kan office mun pui beran kang tani a he thil thlendan hi kim changjok chiangjo ka shat kan du'a engtia thil thlenge ni atin in shat chwa hun lai vel te kha asoi them ke ma takhi chuan darli le minute som panga vel bora phone call kadonga kan chokidar pizo mai ne na tangin chuan amai rot su dar thum le minute som panga minute som ni vel bora kang tran chu ani mela duty te soidanin chuan an thei angin an han alert kwala amai rot su soito angkhanin election branch lampang tep tu na kang ralta planning branch te po some type rop ve to tak ang chi ho hli ra kha ania wangin akang kai thadu viawani mela kai ke mani staff te an thlen chuan election branch chu alo ral ti to ti akha report kan don chu ani meya chon a chhaklam sheta khan kimi adar te kan hanti na room te tin judicial certificate te kan pek chhuah na room kha ang zong zong kha om phei veka asam type thawania ta khana kang kai chowa chuan chu mi hnuwa achung lama tangin kimi Pisapui kan ti tak heritage building a khi akang kai chhota ni in kan sia fire tender te pon han thlenga amai ro chu soi ang khan kan office a khi nunglama court lamin min hwala tiang khanin barrier kha a om ve bok nen han kang sang nen khanin fire te po khan du ang achak khanin an phu hlei thei lawani mela thalai taka khanin heritage building a po kan chan thei talawa athlang lampang election branch kha atanga kang kai chho chuan planning lama chho chuta main building heritage building khamia kha kang kai chho ni taberin kan sia a chuan thei to pin fire department pon han che a he lampang ading lampang lu chawa ding lampang ang chia khalaya branch tlarphei building howero kha chu kan chan thei ta sham ani ani le fire department lam khan da inzat vel change manla khakas an mani chuanin an mani fire station a call an don huna kha chu darli le minute som hi velbor ni nan chin chia in ka sia ka chiang ta che lawa darli le minute som ti te po oma halai ta ka kha enge ni thu kha tlemin ala chiang lo dewa an record om felvekin ka ringa kha ka chu ai witness hawina an soi kan sia ta ni meya amar chu official tak chuan darli le minute som thovel bora an sia ni om takani chuan an tlan phei ngala ti khan an han phu zui ta chu ani mel chu akara chan han ngai to taila akang mei chwa chan hun ka chu dar thum le ti khani ta fire lam ka chan dar li le ti khan a phone call khan dong chamani email sia chu lai kar zawlu tuk chu enge chan ni theirin a chan hi sia thia mahar khopa first hand information tu tenge duty ti te heng hi chiang takin kan la in ko khom thei chi alawa chulaya gap oma chu khalaya duty ho khan an ma ni thei anga thei to palo chana khan tum ve ni mela ni engzan nge duty na khalai taka khan pathum chun omang kita main gate duty le treasury lama duty kha an omani mela chuan an ni ho khanin an thei angin an han invom chuak te poni mel chuan an invom chuak ka thel an han tuma chuan fire station lama kha an alert thei lawa
enge chan phei chu ka shelowa khalai ate khan gap chu om deuh shet chu ni mela ma se kha chu inquiry na ron la shil zelang chu hei na kina chuan building te po akang che a sat thak inge sat in sat thanghal mai ka ring dewa tin chu mi piala ma chuan building sak that thei lo ni ta se chu mi piala ma chuan kan file kan documents poimo tak tak kha in office omani sia chulai chuan digitize te ani emeng tinge khalai kha in local pui digitization hanti hianin computer a backup kan nei ho a hi chu a oma amai ro chu khang ho wa kha a computer te po a kang cheveka khatia ang chi ho wa kha chu ti ngai na a om ta shi lo ani mela chu ti rual chuan Mizoram pungpui tan tin Aizawl district tan po a documents poimo ho record room a kan da khang ho ero kha chu kumsa ni le som pariat vel tang khanin digitization kan local pui to awang khan khang kho kha chu a soft copy anga kha chu a himin kan ringa 98% vel chu kan chan theyang kan tia amai chu soyang khan file a hard copy ho te branch sang mi ho file poimo deu ro kha chu kan chan ta vek ani chum chu ati dan kong da thei ni he kha ka chu ka shelo le kan la in assess mu man lawa a thei na chin te po amanga thei lo te po amanga kha ka chu ka soi chiang thei shi lo ti chuanin khilaya akang han enringa po hen akang ne ti asha ta bungrua eng tinge chan manin nei bungrua tuna akang ral hawa khi chuan bungro chan man a om lawa a om meu lawa karu matang pun kapen pani bak char tur om lawa fire man pakhat khan minon pelol maya khate angkha anita a kan branch then khat kang ve lo ho ero khat chu a documents le file te khat chu a hima amar chu akang china khi chuan chu man kan nei lo ani deu ber mai amai ro chu election officer room te ang chi ho kha a hima engma chunga kang lova chuan safe then khat treasury mi ho kha safe kha kan bom chuak mana khang ho kha chu a hima tuna hianin encol security thatak noya kan encol mekani ituna hian avoina te ponia kan minister te ponan ron kalin an ron NFA chung vela te chuan tin thut ho soi ho te po in nei to in karinga engtin nge malak pui chu untum engtiang kal nge antum ya lom om khop maya kan DC office na chiat kan to na kan sarkar ho tu te rang takina hunte an ron thlenga min ron wapa min ron thlamwana zing lama tangin home minister te tin RD minister te baka sports minister te tin tun nai loka khan deputy chief minister te education minister te le eveti minister in minon thlo boka kan chief secretary te kan sarkar officials police lam ho tu te po anon kalkim hle a minon wap tha kan lom tak zeta chuan tuna hianin DC office khikitiang ani ta ka chuan a branch chen khata hi ala him china hi chu angai ngain ala function theyanga amar chu hun ala du deu dona han in ching fel chung nen chuan a branch kang ral ho te tin officers room tam tak akang ve thawa khang ho akha chu tuna hian kan ho tu te ruwa man na in MLA hostel old MLA hostel a hian in swan lu tura ruwa man ani a voin lama khan PWD lam ho tu te nen te po kan han ena chuan PWD lam ho tu te pon naktuk lama chiang le zwalin assembly ho tu assembly secretariat ho tu te nen yang khan kan la en ho le tura kan nga ya siam thattur neu te alo om ve bok nen tiang khan na tlang nen te kan la beidon nge ni kan la shelawani ituna hian DC office akang ti kan shadwal khan mi pui po enge kan lo mang angani chulai chuan nge file kal lai mek te thil boy pui lai tam tak kha mi pui te pon an nei don ani I chulai chuan enge soidui nei apoi kan ti khop maya ni e file poimo tak tak tu na file kal mek ang chi te po kangral tam taka oma amai ro chu kan han in sing safelanga ti han office te kan han lu anga khatianga khanin backup kan nei ang chin te po kan han in hayanga tin attend te chu retrieve thei to mia lo te po ni mai theya abula tanga tan thatur kan ni a chulaya chuan mi puite min hria thiam na te min tong trai puina te po kan ngen tak meu mewa ei kan thla te po bara kan lung te po chha a kan staff chen khat te pe chu an trap nasa ani ate angkha kan din munani a chuwang chuan mi puite hria thiam na te kan ngen ma ba ka an mi tong trai puina te po kan han ngen bok ani e
hei tuna hian MLA hostel lama kan chuk thlavele thunga sarkar hian tukin zinga DC office akang ti anshia dual khan amunan to a roman na felfai ta kan siam ngali in kan lo sha chu chu hei amuna nge kan DC te tin kan SP te kan minister za om takte tin deputy chief minister ten helai muna anron to a helai mun an roman dan te tin sarkar malak na tur te po ha kan ngai thatoni a khami pialama khan engtin nge DC office hi lo mai thei ani don si lawa amun ke sa tha in han lo le don po ni se hun rei takala mamo dona chumia chuan engtin nge sarkar hian roman nan siam ti lai kha in ngai thale te ang và đôi thóc ta có Aizawl DC office tu kinh zinga akan ralta ka wang khanin Aizawl DC office khoya nge ni kan siamang ti kha ngai tuang ha la ni a tu kinh zinga home minister hova amuna kalte kan minister tele kan official ten hemi as MLA hostel hi DC office tan chaibol mai ila ti ka rotan siama chu tiang ang chuan kan speaker zaom tak poi namhuna te enin he hi chu tulang apianga man kan rem tie lo te kan lon hle chumin do chuan tukin chomalama khan PWD official lian te poin an in si hovin tiangin atul angte siam ngai te en fein an lo to tiên heta assembly secretariat lampang poin khatiang khan thataka lo toi omin helai mun MLA hostel hi DC office Aizawl DC office ta na han ban turin cheibol turin tun an rom han bek ani kan han thi kwala engam bo chen than om da tan chona rempo rem changa tin na laili thaboka tin kan official le department hebi thila phala tur zong te poin hela hi voin nia hianin toin ngai tu na te po an lo mang chu ya nak tu ka te po rom han angin atulang angina bu di en fia chu te nga malak zel na atana siam ngai te le tul te chu en fia ani do na chu teng chon voin nia hian kan van do ya chunga rang takin department le sarkar lam ho tu ten ma an la zel ani te kha kan han soi du ani kan chief minister ber hi sai to la zinga akalanga ya ti chuan heng ban do na thu kan thia tin po ni sela ampuda kan en na kan to hi kan ti tur ni ang ti in tukin zinga kan home minister khowa en to ba ka tu na hian roman na thar om theite le tu la piang te han en fe in kan hang kal chho ve ani ti hianin kan officer te le kan de ta tok tu tul zong ten voi ne min troi om thale kan lom tak zet ani hei kabula hian pudarzi ka MCS retired helai muna SDO sadara kumnga chung helai muna lo omto lo thok to kha kabula hian adinga ani po helai chanchin a hriat vele helai muna ron tlan tha lungte po alengin ka shia kan nukte po ulani helai munan chimru pachu chumi chungchanga chuan enge angai dan shim te le helai thil thleng hi enge amu dan te po kha inshan ma sakin tumte ang kalome helai room hi SDO sadar kan ilai kumga kom ni dahian helai room le lama hian ka personal brand so an omop tlak pathum akang ti kan triat khan ana ka ti khom maya ma se he building su kang chelo tu ro kangaya ma se lo kang setel vek baya hei record dong te thil ta dong te lo cheve ka DC room lamin hei mak kan te lung set thlak kan tia kumga chung zet kalom to na ani tu di lai chuan he pusi ro piang ISC da DC ania ani nen kan nai kan thok na save khop maya he tiang tak DC office chu Mizoram mi puite ta ne mi zong song na kan mamo ania DC office chu tu na po hei karan kala
zong akang seveka record room sia tin electoral roll zong akang vik boka heavy rin construct le tur le siam thale tur son huna du fe don ti hi lang reng maya eng pon se ti thei kan nei lawa ke po eng ma ti thei kan nei lo ti ka ria ama ro chu he office akang ti kriat ve le khan zinga changin jing cho ko ya kakal hal wang he da kan naute alo ma atira phejong kalun phal lo deu tho ma se SP fel deu my fire service SP hian poda ji kan ikhalu ti ro ti alung le gan ka ti kalu thei ta rama den kan staff ho lui ho tren kan in wa poi ka ti mai chu he building a kang settle hi poi ni a chan chu hi mizo ta heritage mun tak tak ania so laya lungphun so sang khat zaria somkwa he office changa sang khat go somko khana kumjana lom to ni chu ania boni se eng ma ti thei kan nei lo kan tor ma wangin apuna talwa kal teng te local ve mai kania tin alung len thak po ko tia kan thok pui te ho te po lungan tileng mang sia tin DC office chu mitin momo office ani wang hian a thok tu te ban thok rim le ani pio na tanga clerk officer zong hi buai reng hian kan reng thin he office a hian mi office chu kan thok kong chu kan lai building chu kan san ti thina DC office ai ro chuan chu kan thok ko ti soi turam si lo hian kan boi ni leng thak leng mai ni lon order a khoi lai mo leimina oma kong sian tia tin kang mai oma chung kan phedor dor thina chu sarkar office berning ka ria DC office ni na ta pe chuan chu wang chuan van roi thak ka tia eng ma ti thei nei lo mai la aka lung te bo leng aka lung po chi ani ole kan thret the wangin van doi thak takin tukin jing darthum borvela Aizawl DC office building a kang mei a chuaka apoi ka ti hle maya mi malang pon poi ka ti khopa tin a department io ang po in he kang mei chuak hi apoi kan ti tak zeta atuar tu abikin atuar tu Aizawl DC le a tho pui te zong kan tuar pui tak zetani kang mei hi alo chua tran dan tak hi hriat chian la ni thei ri lowa amaro chu amu masatu te soidan chuan alandanin Aizawl DC office election branch room atanga ron in tran ni angin an soya hei election branch alamanita chu hei a thona lampo nita step up mu thayang hian ma se ti hian akan tran na nia rin deuh chu nita ma se chu langin sarkarin he inquiry te po nei dona chuan heti lampanga hian record room kan ti khanita man lai file lui tam tak tuna digitize tura ma lak me kania chungte po chu akang rala maro chu heritilaya record room bi ka hi chuan he a khoi tu te lampang scan digitize tu te lampang hian an scan sa a file te kha 90% vel hi chu kan backup e an tia khati lampang kha chuan thamon thak viawe chu tugin jing darthum le mini som panga borvel angten an soya a thenin jing darthum borvel anianga chuaya ma po chu ani mai thei te an tia chu kan hriat dan tun din hmuna chuan ala ni ri a kang mei alo chua tran dan taka hi engwange ti hi hriat thei mai ala ni lowa misual thil ti nge karen kal sual wange a chan le wanga kha tuna mai chuan keini fire and emergency service a thok amuna kang thel na thok tu te point alo in tran dan taka hi kan hremai thei bi kri lowa hei chu nakin zela la chui a la hriat thei tura ngai ta ila
he kang mei chua ka hian a thel na thok turin kan khatla fire station hote an che chuak ma sabera an ni hian tugin jing dar li le minute nga khan fire call kan tia kang mei chua thu hi ERSS kan tia control center atangin an dong ani chumi vele chuan rang takin anin siama an tlan nga la ti chuan Aizawl chunga hian fire station panga kan nei ve a Aizawl fire station te Bawngkawn fire station te Kulikon fire station te ITI fire station te khang ho kha kan thril ve ngal zunga ti chuan anon tlan khom nga la khatla fire station a thok te hi fire tender nen amun an thleng ma sabera amun an thlen hian tugin jing dar li le minute som ma an thleng man ani chu khatla fire station hian fire call an don atanga minute som chungin amun an thleng mana amun an thlen hian alo kang na se mem to maya chimlam atangin thi te alo thobok sia tin country dangin Aizawl DC office hi tun ma sabhun lai British hun lai tanga DC Bawrhsap Pisapui masaber kan ti thayanga Mizoram a chuan record luite omna ania mun poimo takania tin a building po semi RCC le asam type in chopol ania kang mei chua du na chi mei na akan du chi thing alatama wooden structure alatama wangin kang mei khatianga an chuata ka chuan mei na du mem maya chu wang chuan kan fire mi le sa kang thel ho tan po fire tender manga han thel zung kha har sa mem to mai ni chu kan soibel du chu kang mei a chua hi atan tirte a thel ani lo hi chuan thel hi har sa mem to a chu asap tongin initial stage antia abultan tirte a hian kang mei hi hriat chu ani chuan thel mi te pol sambi ka chumi ani to lo chuan developing stage antia kang mei chua tan na sat to a hian thel a har zualta a tun tuma Aizawl DC office building a kang mei chua hi kan fire mi le sa tena ahmun an thlen hian alo kang na se mem to maya chu sap tongin fully developed stage ani to ni ani tur angkha akang tur angakha DC office building ama DC office athutna achambar bor level te pokha alo kang kai deuvek pan to ni chu wang chuan kan kang thel tu pol kan fire mi le sa tan po thei to kin chuin tranan la a tin kan thria dangin Aizawl DC office omna lai hi kong sir ni ma sela tlang ponga oma chho zonga kang thel na tho hi chho zonga be anga ya wangin a ol sam lu tuk lowa chu wang chuan kan nauten thei to chua ma sela a kang alo kang lak lo to kang na salu tuk kha duang to ka tui in dai lo nen thei to kin be ma sela alo kang lak lo to kha thel mi hare me mai ni amaro chu abulvel building abul naya ding ho zong kha akan kai lo nan thei to choin tranan la a ti chuan akang turchin bak om bak abul naya building ding te ro chu chan him ani man ani ti chuan computer set then khatte le document poimo le engamo chan him man ani boka tin poisa po hi tlema zong chu chan him man ani a keini fire mi le sa te kha chuan engza chiange poisa kha chan him man ani ti kha chiar man ani chuang lowa kan bul naya om kan naute bul naya om DC
officer le staff te ho ne na khang ho thil poimo chan him te kha chu an pe zung zunga ti chuan heng hi chu nakina kangina ati chiat zat te tin chan him zat te hi chu nakin dewa chip chir zo le fia zo ka la hriat thei tur ani a ti chuan kan soibel du le chu duang kang me chu reng reng hian duang tok bul hnaya kan fire tender kan kang thel motor ta na han refill zung zung na tur hi a om hnai mai lo thina amaro chu engomolai tang khan PHE department ten en hian thok hoin Aizawl mun poimo rang ranga hian chu tianga emergency refill na tur fire hydrant kan tia mun somli pakhata siam ani ve to a Aizawl DC office bulhnaya hian vanapa hall kot ko chaklama fire hydrant pakhata oma tin governor chenna Raj Bhavan Southgate bula a omboka chu tui va refill tum ma an kan naute an vatlan khan tui alo om lo ani ti kha report kan don dan ani a ti chuan a aya hlazok khatla a dai khatla fire hydrant ami anwa refill thin ta ni ti chuan azawa in he kang thelna tan hian tui tip somthum pakhat lai man ani a tin fire mi le sa kang thel na in nam noi kan temang chu kang thela thok chuak zong zong za thi mi somli le panga kan ni a ka soyang khan Aizawl chunga fire station panga la ya oma chuwang chuan mun poimo tak Aizawl lai li Aizawl DC office han kang chu ti in kan fire station panga atangin kanin ko khoma asirukla meu tak mewin Aizawl chunga fire mi le sa omte thei tokin tran kan la ve ni ti te kha kan soi duwa nia tu te mo ka vadem na ni chuang lovin hemi kang mei a chu atran tir ve le hian a hrema satu ten thei tokin thelmi te chu an tum ve ani ti thu te po ka donga a om em mai ni hei hi keini po ni ta ila mani in chunga mo kang me chu atran tir chuan thiam ang angin kang thel na hi tho ve kan tum lo thei lovin karinga chumi wang chuan an ham hai ve a fire station han khilwat tur khan tu mo ti tur big an lo om lo po ni mai theya amai ro chu ka soyang khan kang a thel tran tir an hriat tran tir hi jingdar thum borvel jingdar thum le mini sompang borvel lo ni sela ti chuan fire station kharla fire station in fire call an dong masabera chu jingdar li le minute nga ania dar khat dar akan atanga akan tran tir hriat atanga dar kar khat nu vela mo fire station in information kan dong chau ang ania chuwang chuan kan soi du chu social media te a khechiang manglovin fire department te chetlai le engani man mo lo anga soi te po alo om mai theya chu mi pui min lo ngai thatu te pon min lo hriat sak ka duwa voina van voina ra plak tak kan Aizawl Bawrhsap office Kang hi poi em maya zo mi poi zong in kan tuar nge yang ti kan ringa tin
Aizawl DC te le a sarkar nei tu te poin poi an ti tak zet ang ti kan ringa kini check pol phe chuani kan poi ti zia hi sai po kan sai thiam lova kan ui zia te kan thil lo na sat ro pui zia te sai po kan sai thiam lova a khoi the kang ral thei kha chu chu khat lo ta sala a kan khoi thei lo khulai mun lut na khulai in lut na khulai a chunga intangible heritage tam tak om kan lo te chu a lo dan kai chu soi thiam lo tak khi chuanin ka sai thiam lo ti mai langin adik ber ome kan Bawrhsap te hi an fel china ami DC office repair ngai chung changa ta po hian kan pol hi min ron ve china DC office chamber big tak apoi mo ber hi kan repair tlanga kan zo felvel chiania nimin pia lok po khan office chunga hiang kan luta chu wangin kan luta ke ni pe chuanin kan uile zualani he in hi kum sap hoina Mizoram an lo Mizoram ron rel tan na changa an ro rel na mun ber kha lo ni a ti ra ha tiang ti chuan an salawa amara chu khan lo sa da han sa sak sawa kha den kum sang khar le parian vela an zo ni in kan ria chu a sakuma an da nge a tin a sa tu hi kan sipai ho chu ro pui tak mai zo tan chuanin Aizawl siam tu builder of Aizawl kan ti mai ke major loka ania GH lock in lua po tu thangin lock house ti Aizawl Bawrhsap in thanga om so ani hi Aizawl bultan tu le siam tu ania tin sarkar mun chang siam lova hun rei tak helaya sipai ho tu ania kan superintendent te zin boemo an su ti la ne mo hianin charge te alo la chin nge a ani hi lo om taro se ang ti zo in nge Aizawl a thadang ti po hi soi hara ei ani ai loka hi kan soi ta kan kha nai Aizawl bultan tu and Bawrhsap in te office te some rifle ho cantonment ante some ho lam waler bi avel zong barak zong te heng lo sa tu hi ani a tin chu ba ka kan missionary lo chuak lim te po kha apoi na sa a lo thlenga in an mun tur te lo ro man pui thi ani chu wangin Mizoram hian apoi bo em ti hi thiat a tha hi ka ria boral nu kha na thiat reng na kha sami post office bul loka kongpeng kong saka bu phun an de china chu ta in ziak chu latinin an ziaka ama atan chin hiat du chuan helai vela han hoi vel mai ro ti hi ani a sami yom zia chu i hoi vel chuanin Bawrhsap in te mu be te treasury tang kain kan ti te Bawrhsap office Pisapui kan ti te ama in tak lua lock house kan ti tak te cantonment zong a barak te le lamgol zong hi a kut chuak ve kan nia chu wang chuanin apoi bo ema tin chu ba ka kan riat
mang lo phei chu cham phai a changa nod van lai pa phai kong ke alo siamani chu wang son ke mi kong ke lock trace anti chain chu wang son in hai Bawrhsap in he ke Mizoram tan Mizote tan apoi mo khovel mun tam taka Indian pui ro pui tak tak an tam ma Mizoram a chong kan nei velo kan te te chu sa pho lo zu nuwa some tribe kan ti mai heng kan missionary tel in a tur thengan na lo te kan Bawrhsap in man te lu kan restore tak le kan biakin dor pui biakin hui teng te heng hi an de bera chu chung si nga chuan Aizawl Bawrhsap office Mizote chuan Pisapui kan ti hi apoi mo ber te si nga mi ni a sap trong taka sap trong a chuan in iconic kan ti ang chi hi ani chu tianga poi mo chu ni a tianga kan san ta hi poi kan ti a an soi tawngin khoi thei thil duk chia kha chu thu kha di selangin kan a khoi thei lo thil kha kan ui em bokani ti hi men lo hriat pui la kan duwa tin ate chata chu atingai na tak po om lova a kang aral ta kang ani maya chu wang chuan tu na chuan siam that le ngai do na ani anga siam le kan duwa ke ni intek pol chuanin intek pol hianin rebuild tiang rangi ka sak that tiang rangi kan du lova repair toy thom that ti te poi kan du lova restore angai anga siam le ti kan du bera chu tiang chuanin tu da harin sarkar te po hian chu tiang zong chuanin min kalpui ngei se kan du mani Ekabula hian pu Benjamin Ramsanga adinga ani hi superintendent ani a helai mun ma te anin min fan kwal puyanga eng section nge kholai atang nge ti te po kha kan clear ho theidona tin kholai tanga kang me hi lo chhuak nge engtia kang kai zia nge ani ti te po kha kan clear ho theidona ni lepu ben chibaile ti chuanin I hovin helai mun kan fang kwal theitura kanin be seya etinge heta tang hian bul kan chan meidon emnyang akal thai mai te hian hetila hi helam hi SDO sadar office anita chuan hei tihian kangral taweka chuan hetilam hi assistant commissioner anita assistant commissioner hi pathum kan neya hi apakhatna chu nita chu tihian kangral taweka ni hi abanga hi man lai lung bang an siam kha nia British hun lai tangin hentian te po hei thir veka nita hentiang hi chu angai ang khalani hian heng ho zong po hi akang vek thei me lai hi inrin danin enge achani inrin ke ni sia thiam phak ba kan ni hei chu ale ti kan kal phei je lang ti chuan hetiang kan lut phia kan ma zone hi DC office kha ani a ti chuan kan mu ang zone akang chevek maya so lai po so kan valut phaianga ti chuan kan clear ho zel don ani so te lai so ke mani accounts branch omna ni ta chuan hemi thlang lampang a hi superintendent thutna room chu ni ta chuan hetilaya akota huwa wa hi establishment branch hani le ta ni ti han hei kan thlir lai kang bang chu ni akang ne khop maya eng ani le hemi room atang hian ange bungro han lak chwa man te nei nei lutuk lo accounts branch atang hian enge mo bungrot le ma zong chu kan la chuak mana establama tang po hian chete chu an la chuak ma se han ti tham chu ni lo file enge mo pahni khat han chu man kha chun neya abak chu engwa ke kanin chu man chi alo ani le in file helain kol tlang po hi enge a digitize te ni emnge ni a ni lem lo heta kan kol hi chu kan ha thopui lai file ve kan nia heng ho hi akang ral ve kan ni hetilai hi additional DC hetilai additional DC thutna ve ni ta hetilama hian additional DC estap lampang hi thuta chuan heta hian stationery omta kan stationery bungro kan nei zong hi ti hian a kangral ta veka chuan hetilama hian additional DC pakhat hi a thuta general lampang changtu hi
chuan ti hian a kang ral bawk ani het telam pawh hi chuan lut phei zeli la tiro helai hi kan lu pheina lai hi DC office thut mun kha ani a ti chuan kan lut phenga hei mei te pawh ala lum vut vut theia hi chen lai la kanga an chhelh mek boka tuna hian chhnulam dar thum vel ani to a alu thangle news sama te pawh kan hmunga kan lo hmu fo to nga DC office helai pi ber thut na hi hei akang ne khop meya hemi tang hian bungro chan man te nem nei vak lo heti lama pawh hian heti lama tanga ron kalani awang khan mei kha thlina ron chem chho heti lam hi chu engvak chan man ani lo ti hian an yang ang hian akan nan deuh top mai DC room hi mani deuh lok khan renovate ania nasa taka chei that ania ti chuan chei that atangin thakhat pawh ala ral hma in ti hian an chhezui le ta nia hini lama tang chong kan ui tak zet ani chuan thil hlui tam tak kha om ve boka man lai tanga thil an da that thil hlui vintage thil tak tak kha chungte pawh chu akang ral ta vek ani sa pho hun la ya atiang ho kha hei tuna kan hmuang hian a thang te pawh hi hei engkim mai hi mai wa pa achang zo ta ni a awi om khop meya ti chuanin apon lama te pawh kan chhuak anga han kal kwa le zeli la tero helai kan din na hi DC personal branch ani ta heti lai vel hi ni ta tuna kan thlirang hian hengma chu man khan ni ta lowa ti hian a kang ral ta vek ani branch pathuma in tlar phei ta chuan ma sabera hian planning branch hawanom ta chuan SDC pakhata thubok ta chuan a dotlia hian arms branch anom ta chuan a dotlia judicial oma pathum katia pali zo kan ni chu apia le chuan ILP kan khoina lam om le ta chungchu ti hian a kang ral ta veka ti chuan ILP hnuaya sawn census khoitu te adar lampang khoitu te anom ta chungchu heti lampanga kan na thona lampang chu ani hei hi election branch alamani ta chu hei a thona lampo ni ta step up mu thayang hian ma se ti hian akan tran na nia rin deuh chu ni ta ma se chu langin sarkarin inquiry te pawh nei dona chuan heti lampanga hian record room kan ti khani ta man lai file hlui tam tak tuna digitize tura ma lak me kania chungte pawh chu akang rala maro chu heti tilaya record room bi ka hi chuan a khoitu te lampang scan digitize tu te lampang hian an scan sa a file te kha 90% vel hi chu kan backup e an tia khati lampanga kha chuan thlamuan thlak viawe hei tuna hian dar thum le minute somnga ania Aizawl DC office su hei fire department lam te pon thei top chhoin an la chela kang mai chuak mai thei din hmuna ding te pawh ala omanyang chu chung te chu thei top chhoin lai hmuna hian tran an la la zela engpo ni se hadi zong kha report kan ron siam thei chin chu ania kan ngai thak tak ang khan Aizawl DC office hi engtika nge dor thei ani don ti lai kha chu ke chiang zo ka soi thei ala ni lawa tin chu mi pe ala ma chuan helaya kang mai chwa chan te pawh department lamin an la chui me kania thei top chhoin an chuia helaya kang mai chwa chan hi kan shepat thei tura kan in be se ani